Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yamin papagayon. Inta ibasa ti Samuel, Kapitulo 15, versikulo 22. Kay kayat kaditi apo ti maikan iti daton kan sakrifisyo, ngam ti agtungpal kan kuana. Nasaysayaan ti agtungpal kan kuana, ngam ti agidaton iti kasayaatan a karnero. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Aldaw ti Domingo italakay, naskan amasapa tayo amapan makimisa. Ay ket wala bakit? Isu nga rod na sapa kita nagsukat at dapay papanak. Ni, kunak na gigiddan tayo kadananang amapan. Bakit? Nasken nyo umunaak. Mapan ko man awisan dagiti kagayam ka. Nasken na mapandamat makimisa iti simbana. Sige, sapay la ko mga rod, ta maawis mo ida nga umay, lakay. Nasken na pilita kita. Narigat no didamam mo ti Diyos iti biyagda. Ta sigurado adi da maisalakan taw. Di mo pilitan ida no di dapay kayat. Dagiti laeng mayat ti awisem, no kayat da. Joel, naibagta na danon ka diti balayaw. Apay ka di, pari nataw. Kayat ka nga wisan, amapan makimisa iti simbaan. Pare. Ito maminsan to lang. Anya nga inton maminsan to. Itan pare. Joel, ibagaken ka. Nasaysaya at ti adda Diyos apagdaydayawan ngem ti awan. Amok day ta pare. Ngem manya. Basta, amok day ta. Mala, umay kakit Nasken arugyam itan ti makimisa. Hala, agsukat ka, taurayan ka. Alaman langin. Tapnaawan mo ti may bagbagam kanyak. Manong Joel, kasmadlaw ko. Kanahayon ka na mapan makimisa. Wen, ading analin. Inawis na kami ti gayam ko. Ni nataw. Kasta ka di? Nasayaat mat tapno agkakadwa tayo amapan makimisa iti aldaw ti Domingo. Takkel nga ro da yaman ko kani pari nato. Tano saan nagapukan ko na? Amang ano jak pa mamati iti Diyos. Patsak nga inaramat ti Diyos ni Manong nato. Iti kasta, maidalan ka iti pagayatan ti Apo, Manong. Mabali na kasta, ading analin. Bakit? Mapanak agpasadan. Anya, kat no aldaw ti Domingo ita, intay makimisa Saanen? Da kayo lagan ti mapan. Isupay ti mapasada kita. Ni, apay nga yan nagbaliw kamutan nato. Sa anak lang ang mapan makimisa, nagbaliw akaon. At iti sa gasot. Ni, apay dayta. Ay kat itad mo iti simbahan Daton ko dayta. Malala mo. Talaga ka di adi ka umay? Naskin ka di pala dayta. At damot tentit itad ko adaton. Umanay mo't siguro daytan, tapno di nakbabalawan bakit? Si kakit di mat. Nagadwa talaga ti tao ita, pari na to. Huwag nga raw. Naimbag lagi din, dapat mabalin na lamisaan dito. Talaga, nantan. Ay, kung gaya. Kita pa yan nagpasada ka, pare. Saan ako na mapan makimismisa pare. Sayang namin ti mapasada kita nga daw. Sapay Domingo. Nang runagat ado ti tao amay tulog. Una. Mawatan mo't siguro ni Apo Diyos daytan, pare. Tinapatag pare. Mangmang tidak iti daton ko iti simbahan na kwarta. Sa bagay, awan mo't siguro ti pagdumaan dayta iti tao, akanayon ang mapan makimisa. Mamati agmat iti Diyos pare. Isungar aramidag ti kastoy. Agpaiso, saan ka mapan makimisa iti aldaw ti Domingo. Kapot agpaspasada kiti taksay. Gamno may papan iti panangitid iti dataon. Ay ket saan agkurang pare. Nasayata. Iti kasta. Kanayon mo bindisyonan na ka ni Apo Diyos. At no ado ti mapasadaam. Pudno dayta pare. Isungar aramidag ta amin. Apay ngay manang Elsie. Jak
apo. Ay, Jack manam mo. Bigla mo to na nagbaliw. Dinan kaya ti makimisa. Isukan mo pa'y ti mapasadaan na. Anya? Ay, sayang. Rumbang ko mga itultuloy na tinarugyan na. Wen nga rod, idida mo, kanayo na makimisa. Nalaing pa'y nga gawis iti kakadwa na alalaki nga umay. Ngam ita, isumot ton ti saanan nga umay makimismisa. Amangan mo't nga at dan nakaupayan na. Awan, Annalyn. Apay nga rod asaanin ang makimisa, manang. Rumbang ko mga ituloy na ti dumngag iti sasaw ti apo. Iti kasta, at adupay ti maadal na. Kumaa, ngam saan met? Taada pamati na, nga uray kanong saanan nga umay makimisa. Adalakit dit itad na akwarta adaton na, mayat kano daytan. Kat babaan dayta, tarabayan kanulat ta ti apo iti panagtrabaho na. Si kamot gayam na to. Sumra ka. Agyamarag nanang. Anya ti ibagam. Nang, kidawag ko makada kayo. Dito'y pailaang balayo ti paginuman may. Diyak ngamin kayat amaamuan ti asawak nga giinom kamay. Ay na anak ko. Urnungam kit di ti kwarta mapaspasadaam. Tapara iti pamilyam. Saan mo nga ibarbar ka dalaang? Ni nanang met, sagpaminsan lang mo ta. Uray sagpaminsan laeng. Taiso day ta ti pangrugyan ti masansan. Kakaiso na nga ado tinapasadakit ang aldaw nanang. Ato ti limagasot nanang. Hinkay gumatang iti masida kan pulutan mi matan. Sige man laeng. Gamnay, di kay unay agbartek ah. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you will see. Nato ti masabot ko. Ay, Tataw, nabartag ka. Si ka magayam pare Joel. Nga paparamay. Ibaga mo kumulang at tulod ka, pare. Kasano ko mga itulod na kiti papanak nga ikat ni? Nabartag ka mo. Alam ka di pa'y tagmaneho no bilang. Si Kawat Bards. Kabalag pa Nalalay pa ngagmaneho nakainumak pare. Ay, wala saanan ta. Maamakak. Ay, awan. Ang nervyoso ka kagaya mo na pare. Sige. Lapsan ka ba pare Sige, agad ka. Una yan. Itida mo. Iso tinapingat ang mga awis kanya ka makimisa. Kanayon na pa nga ibaga kanyak ide. Adakis tagbartag. Kanti kayat na ide. Kanayon na dumngaga kiti sasao ni Apo. Gamit. Iso mo tanti kanayon nagbartag. Kat saan pa yun na makimismisa. Alright. 1,000 pisos amin day taa. Itad mo amin ija simbaan, kas daton ka. Talaga ka di adikan umay makimisa nato. Uray maminsan la kuma. Ay na, bakit? Tay ko na nga din. Oray jak mapan makimisa, tadakkel matit itad ko adaton. Isumat lang ay suday ta. Anya? Namigata kon. Umuna ako na rumar, tayo supay ti mapasadakit ang aldaw, sapay Domingaw. Sige. Alaak nga ro dayto 1,000 pisos. Sumot gayam ti kunang. Laglagi pa ma. Itad mo amin day ta 1,000. Iti kasta, dakdakkel pa iti mapasadakit ang aldaw. Wen. Hon gayam. Maladawa ka sumangpat inton madamdama At ang amin paparan mikin ni Bert, birthday party. Kumusta pare? Panagkunak kat, dakkel tinapasadami ta. Dakkel mat base, pare. Sulit ako nada. Oh, anya. Umay kain ton madamdama. Alas 7 iti sardam ti maangay a birthday party ti kadwa tayo a driver, pare. Alas 6:30 mat 20 oras ita, pare. Ne. Ada mangisinsinyas kanya ka. Ne, agpaitulod siguro ta kita. Ay, pare. Nasken nga itulod ko ita. Ay katwa na. Urahin da kanto ni Jay. Sige, pare.
Ay, swerte ni pare nato At sa sarunod, itultulod na. Nakita ka dakil agad at tigam na. Swerte ni pare nato. Nalpas ko ngayon tulod ti pasahirok. Manmanot ti balay dito Partakak patyag pataray. Ang mga nood dahul tapor kit di. Ha? Ada taksi iti igit ti kalsada. Kat... Tay mo taksi ni pare nato dahi ta. Nakalukat ti front door ti taksi. Pare! Pare nato! Dara-dara ti ulo ni pare nato! Ay, Diyos ko, anya tinapasamakan ka, lakay. Nahuldapak bakit? Nalada amin na birok ko iti manungal daw. 18 mil. Di natakaw kanyak. Anya, apay nga nga agitugtugod kay ti kasta agatad. Di mo mutlakit intad kanyakon. Wano saan? Impan mo kumay ti bangko. Bidot ko, bakit? Diyak namnamain niya damang huldap kanyak. Ay, sayang. Di kan tumot kami nagpampanunot. Ay, naimbaglaangan. Tadda nakakita kan ka. Bakit? Awanan ti kwartata. Inala amin dagiti huldapar. Baybay amon dayjay. Tinapatag. Si bibiyag ka. Mabalin mo tumanon ti manggad. Ape akastoy bakit? Mangmangtedak matiti daton ko di simbaan. Ngam ape akastoy tinapasamak kanyak. Si kantumot ngamin. Ibagbagak idin ang mapantayo ko mamakimisa. Napankalata nagpasada. Amumot nga aldaw ti Domingo. Nang ilasinak pa iti sangaribo akas daton ko kuma. Iti taydimot lang aldaw. Ngam ape abinaybay anak ti Diyos bakit? Di mo pa basulan ti Diyos, nato. Basol mo dayta. Ipalpalagip na lakan ka, arumbang la makimisa ka. Ngam di kan tumot ngamin nagtungpal. Agpaiso, mangmangtad ka iti dakkel adaton mo. Ngam ar-aramidam mo ti kayat mo. Di ka mo tagtungtungpal iti bilin ti Diyos. Noan niya tinapanunot mo, isulatan ti aramidam. Ngam adamot ititad ko adaton bakit? Sa anak mo't nagkurang anang tid iti daton. Ngam apayan na disgrasya akpay laing. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, pare nato. Saan ka mo napulo sa makita makimisa? Pare, Mas dawak kan ka. Iti siyak ti sana mamati iti Diyos. Kanayon nak nga awisan na makimisa. Itatanatib ka rin ti pamati kiti Diyos. Sikamotin ti sana makimismisa. pare Joel. Pare nato, nasaysaya tagtungpal iti pakayatan ti Apo. Ngaikan tayo iti maysang aldaw. Ipaay tayo kan kuha na aldaw ti Domingo. Intay makimisa. Siguro, dito tinagkurangak kina po Diyos, pare. Ngam, saan ka di nga kayat na po Diyos tagdatdaton, pare? Pare, adda nagkurangam iti Apo. Iso siguro ang napasamak kan katikas jay. Damdamagam no kay kayat ti Apo ti maikan iti daton. Panagkunak. Nasaysaya ti agtulnog kan kuwana. Ngam tagi daton iti dakkelagatat, pare. Bigbigak, pare. Dakpil tinagkurangak iti Apo. Gapo tadyak nagtulog kan kwa na. Impatag ko ti trabaho. Agpasada kiti tunggal aldaw ti Domingo. Ngam ti makimisa ko ma. Nasaya at no maka-amiris kan, pare. Sapay lang ko matagtultuloy daytan. Sige, panawag Mabit lang, ko, pare. Ah, Pare, di na ko malaksida na kasgayem mo. Tulungan na ko ma. Tapno makapagsubli ak mo na nyagdaydayaw iti Apo. Pakawanan nak bakit? Italangan na amiris ko tamin. Husto ti ko namidi. Rumbang ajak agpasada italdaw ti Domingo. Tatay takat aldaw ama ipay ti Apo. Wan lakay.
Kas may sa amamati iti Diyos, rumbang laang nga agtulnog tayo kan kuana. Saan kat ati kay kayat tayo ter aramidan tayo. Gapot ako na nga dayt itad mo adaton iti Apo. Saan ka na mapan makimisa? Agbabawi ak narod bakat. Rumbang laang apagbabawyam ti pamatim nga umanayan ti daton mo. Tapno maragsakan kan ka ti Apo. Ngumket di, ti panangipaay mo iti bagim nga agtulnog kan kuana. Wen bakat, manipod ita. Sa nabalin niya ti mapasada ka kwarta. Pangalaki ti daton. Tinapatag, kanayo nakamapandum nga kiti sasaw na po Diyos. Tapno agtulnog ak kuana. Ay, agyaman ak iti dayta nga imbagam, lakay. Kinapudno na, nagit itad dagiti tattao idi ununa na iti daton. Ngam dayta adaton, kat pangkalubdala ang iti basulda. Iso amanipod ita, agtulnog tayo kuma iti Apo. Itad tayo ti aldaw ana isang rat para ken kuana. Makaragsakan ti Dios ti aramid a panagdaton, ngam ad-ad na apakaidayawan na, no agtungpal tayo iti pagayadan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Canada. Insuran para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami itin kay Panangtarabay. Nainbag nga oras kada kayo